دیارە من لەسرم بابەتە میوانێکم دەبێت گفتوگوی زیاتر لەگەڵەوەدا دەکەم قوربانیەکان تا ئێستا چنێک بوون و ئەم هێرشانی کە تورکیا کردوێتی لە درێژێ و فراوانخوازەیە کە پێشتر باسی لەوە دەکرد میوانەکەم بەڕێز مستەفا حەنیفە کە بەڕێزانەدانی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی سووریان ڕاستەوخۆ لە کۆبانیەوە بە ڕێگەی سکایپ میوانی من دەبێت بەڕێز کاک مستەفا زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت بەر لە هەموو شتێ دەمەوێت بزانم هێرشەکانی ئەمڕۆ کە ئەنجام درراوە بۆ کۆبانێ و چەند ناوچەیەکی ئەو شوێنە ڕۆژاوای کوردستان قوربانی لێکەوتۆتەوە زەرەر و زیانەکان تا ئێستا ئاشکرا کراون. سلااو و ڕێز شتەرا و تەماشەوانên تەلڤیزیۆنا کوردستان نیوز را ئیرۆ سعات نeh dest pê kir Türkan dest pê kir topbaran kirin Kobanî û gundewarê wê yani ez kanim bibêjim 25-20 kilometr xerbî Kobanî heta 20 kilometr jî şerqî Kobanî tevda topbaran bû. Türkan gelekî ziyanet giyandı Kobanî pîtirî wî xelkî wî derketin derva ji ber ku topbaran zêdetir dahatin. Qurbanî yek şehîd bû û zêdeyî 5 kesa jî birîndar bûn heta anha encamê da ew e yanî. باش بردومانەکان بەڕێگەی چی ئەنجام دراون؟ تۆبارەکەران تەیارەی مسەیر ئەیدرۆن و هەروەها مەدفەعیە هاونان jî avêtin Kobanê û dor Kobanê û gundewarê Kobanê bîtir daristana Kobanê hat êşandin yanî bîtir topbaran daristanê hat kirin û xelkê Kobanê jî bîtirî xelkê derketin mixabin xelk derkete derva ji bo ku Kobanî berê jî êşiyaye em hêvî dikin Kobanî xelkê Kobanî dernekeve derva ji ber ku yanî ti êrişê iştiyah tunene yanî hinekî topbaran kirin anha weda temamî bû zêdeyî saeteke aram e weda. باش ئەم هێرشانی کە تورکیا ئەنجامی دەدات پێتان وایە لە درێژەی فراوانخوازیەکانی بێت کە پێشتر باسی لێەوە دەکرد چونکە لە ڕابردوودا کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرکردەی دوو وڵاتی زلێز ئەنجامدا بە دیاریکراوی وڵاتی ئێران و رووسیا دیارە باس لەوە دەکرێت کە لە کۆبوونەوەکانی باسکردنی ئەوە بوو کە گڵۆپی سەوزی بۆڵ بکرێت بۆ هێرشی ئەو ناوچانە پێتان وایە ئێستا ئەو گڵۆپە سەوزەی بۆ هەڵکرا بێت تورکیا؟ Anha ez dixwazim bibêjim yanî piştî qima Îranê çêbû a Soçî çêbû bi rastî wek anha ev teyarê dron derdikevin xelkî me tên şehîd kirin ew jî Türkan Rûsyan Rûs û Amerîkanan çavê xwe jê girtine mexabin yanî heta niha bi aşkerayî tê topbaran dike vay dor derbêsiye bû îro li Kobanî û Swedal ciyakî din bê ye topbaran dikin Tirkiye Hizba Tenmiye û Adalê ez bêjim yanî îro yanî ew bîtirî wê wedî wî aborî gelekî xerabî ye dixwaze aloziyê xwe hindir derxîne derva û bîtir êrişî xelkî Kurd dike yanî bîtir Kurda dike ne ji bo yepekê yan PKK ye na ji bo xelkî Kurd tevayî ye. باشە تا ئێستا سوپای تورکیا لەم هێرشە نوێیانی کە ئەنجامی دەدا لە دوای ڤایرۆسی کۆرۆناوە چەندێک هاتۆتە نێو خاکی ڕۆژاوای کوردستانەوە؟ خەڵکی کوردستانی ڕۆژئاوا تەواهیدا bi şeklekî aramî xwe ew dike yanî dixwaze ciyana xwe bike. Îro Tirkiya wek dibêjin çira kesk ji Rûsan birê çiye ku kanibin çavê êrişî xelkî deverê Rojavayî Kurdistanê bikin yanî. Kurdistana Rojava Kurdistanek taybet demokratiyet cem heye di encamê da tiştekî naxwazin bikin ticarî yanî em dibînin Tirkiye cîran e em naxwazin êriş naverê me wan da çêbibin yanî. Bes Hizba Tenmiye û Adalê hûn dizanin giştî hezbeka radîkalî ye hezbek bîtir demî terorê dike ev terorê wek bêjin ana li serê Kaniyê li Efrînê li girê spî tevayî ev cêşil hur ew ne cêşil hur ne cêşil wetenî ne ev tev da hûn dizanin xelkê demografiyê ve ew ê dixwaze biguhere yanî. Îro jî li Kobanê jî ev topbaranê ku çêbûyî bîtir dixwaze xelkê vala bike ji hindir vî deverana û vala bikin yanî. بڕی چەند کیلۆمەتر تورکیا هاتۆتە نێو ڕۆژاوای کوردستانەوە؟ شخوا ez ji te re bêjim Efrîn hûn dizanin 2018 tevayî çi ye
وباي بيتر 32 كيلومتر لمنطقات الابيض يعني جريسفي وسريكاني 32 كيلومتر برنا شو كوباني دبدر كذا مايه كوباني جي ام سينور انا تمام كوباني سينور ده بكريه جنة دور ما دور بيشكريه كوباني يعني ام يلا خو قانون خدي بكن قانون خلقي خو بزور ام دار يعني تبعي كوباني در بيشكريه باش هێزەکانی سووریا هێزە کوردیەکان لەگەڵ حکومەتی سووریا لەسەر ئەم هێرشانی کە ئەمڕۆ کراوە دەنگیان چی بووە هەڵوێستیان چی بوو توانیویانە بەرگری بکەن ez dibêjim qima çêbûyî Îranê ma bênê Rûsya û Îranê û Tirkiyeyê de ji gişkî mutefik bûn ser mesela Kurdî yanî Kurda çawî bêşin çawî deverê Kurdan vala bikin Sûriya heta vayê leşkerê wan heye hudûd hene nuqatê wan hudûd hene bê bêdengin ew jî bêdengin carekê de bêdengin tevî Rûsan bêdengin Amerîkanan bêdengin tevî va dronê ku radibin û va tobaranê ku çêbin deverê Kurdî tev de jî bêdengin باشە مەترسی ئەوە هەیە کە دووبارە تورکیا لەم هێرشانە ئەنجام باتەوە خطر هەیە حتانا خەلک bi خەتەرê dihese em dibînin xetereke yanî xelkê Kurd em hêvî dikin ji dewletê navnetewî ji Rûsya alîkariyê me bikin piştgirtiyê me bikin em di xelkê Kurd xelkekî demokratî ciyê xwe ye ew dixwazin Türkan dixwazin me bala bikin ji vê herêmê me me bala bikin ji menatiqê me ji ber yanî tiştekî dikin ji bo ku vê deverê vala bikin باشە خەڵکی کۆبانێ و ئەو ناوچانی کە ئەمڕۆ هێرشەکەی بۆ ئەنجام درراوە ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێ هێشتووە ئاوارە بوون خەلک شهید نبن خلک هەما دەرکەت دەربا شغلی 10 کیلومتر 15 کیلومتر با دەرکەت کۆبانی تەمایی بالا بێنها ئانها خەلک حەد بەدگەرەیە هەندر کۆبانی هەندر باژار بەڵێ بەڕێز مستەفا حەنیفە کە بەڕێزانەدای مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی سووریا بن ڕاستەوخۆ بە ڕێگەی سکایپ لە کۆبانیەوە میوان ئێمە بووی زۆر سپاس بۆ ئامادە